assalamu alaikum. Haray mi hiwrike on fop la landis ko jawontre partiji mo Allah tawara ko jawontre partiji mo wonɓe sivude fode a image diallo. Haray noon meɗe tori jama on sakitane live meɗen on sakitane live meɗen hande no wodi piiji seeɗaji ka yewteten ɗo andinen en yiiɗo ɓataki ƴettaɗi en yiiɗo kadi yewtere nde monsieur Souleymane Sousa ƴetti membre de la cellule de communication de l'IFDG le coordinateur de la cellule de communication de l'IFDG, son excellence monsieur Souleymane Sousa Konaté e yiɗo piiji ɗi duwaɗen yewtande ɓanginen fi muɗum yewten enen kadi andinen jamala guene on andinen CNRD on andinen kadi fahi responsable ɓe IFDG ɓen andinen fahi ha joni marsali taw andinen jama on kadi ha joni marsali few fi hono minani marsali en yiɗo ɓataki ƴettaɗi ɗin hande ko tawata ko monsieur Souleymane Sousa yewti pardon mais hay sina kanko yewti ko kanko yewtanande yewtere ɗo par ce que yiiɗo ko ɓe waɗi kon programme on c'est à dire sakitane yewtere meɗen ne sakitane yewtere nden je soutiens monsieur Souleymane Sousa Konaté 100%. Je soutiens monsieur Souleymane Sousa Konaté à 100% parce que mi yiɗo programme ji seeɗaji disposition ji seeɗaji ɗi CNRD eɓɓi ɗo mi andinay on ɗon wallahi programme ji buy CNRD no eɓɓi mbeɗe humpiti few mbeɗe humpiti programme ji seeɗaji ɗi kamɓe Mamadi yiɗi ɓe ƴetti ɗo programme ji ɓuy donc ko ɗum mi tori jamala guina on yo sakitu yewtereji ɗin andon ko ardintalan joƴƴina yeeso moɗon ɗo ñande be maɗum saayi be par ce que mbeɗe andi ɓernde anden walaki mbeɗe yiɗani leydi anni ɓurtu mbeɗe yiɗani jama on ɓurtu mbeɗe yiɗani ɓiɓɓe Guinée on fof kadi ɓurtu fi hono mi wolirani ɗum CNRD en yii ko ɓe kidnappé confonike men gue Billoba timmi hitande gila ɓe nangi ɓe ha joni en humpitaki nouvelle maɓɓe gila ɓe nangi ɓe jon noon peuple de Guinée on no jokke haaju mum ɓe ala wadde ko duwa kon ɓe ala immade ɓe darto kala immiɗo par ce que ko yimɓe seeɗaɓe on immade darto no wawi noon kadi wa parti politique yi hedditiɗin kamɓe kadi ko seeɗaɓe woni immade darto tata peuple de Guinée wonaɓe ɓen dartanede c'est à dire i wonaɓe ɓen dartanede ɓerɗe ɗe no maayi ɓerɗe ɗe no jaasi ɓerɗe ɗe no foofi ɓerɗe ɗe c'est à dire ha jaka ɓiƴama hande kadi ha joni ɓe woni hande kadi boɓoɓe ɓe woni hande kadi ɗumannaɓe donc mbeɗe tori jama on moƴƴa sakitana e live en wayri yewtude ɗo programme ji seeɗaji ɗi andan ɗon fi muɗum donc haray mbeɗe tori ɗo monsieur Souleymane Sousa yewtere mbeɗe tori ɗo kadi responsable ɓe fof ka parti mbeɗe tori kadi ɗiya parti politique yi hedditiɗi e Guinée on fop ɓe wattan hiila moƴƴa ɓe anda way ko fewndi kon ka leydi meɗen hande kadi hani ko yimmoɗen daroɗen dartoɗen hani ko yimmoɗen daroɗen dartoɗen Mamadi Doumbouya e clan maɓɓe bandi on hande kadi na avertissegol ɓe hande kadi hanantemɓe hande kadi ko honum duwanoɗen ɓe koyen immanoɓe par ce que yahugol kalum na ƴettante ɗum visa e yiɓe lanni ɓittinde jama fo leader d'opinion fop muɗum ɓen sodaɓe daare réseau sociaux ji ɗin hande kadi ko ɓen blogueur ɓe nangaɓe ma ɓen sodaɓe e yiɗo ɓata ko Ely Kamano waɗi ɗo Sénégal ɗo wo yiɗo ɗumannajo commandoru ko yahanimo mi anda fi nangugol ɓe c'est à dire programme ji ɗi hande kadi ɓe missioni a yi noon ko debbo ɓe immini e makko kono mi mari komi yewtata jamala Guinée o hewti hande kadi mangore nden ɓe ndi hewti ko ittende hande kadi hewti woten jooɗo ɓe nanga cadre ɓe meɗen ɓen fof woten jooɗo ɓe nanga représentant ɓe leydi men ndin fof woten jooɗo ɓe ɗeɗɗa e haallo kala ɓe ɗeɗɗamo fi honu ɓe aɗa ɓe menaçan taw Souleymane Sousa Konaté ko par ce que mo yewtude gonga e yiyaymo ko médiaji e yiyaymo computal e yiyaymo partout joni noon ɓe menace ɗum ɗo mettitiɓe mi yeyta toon ɗo hunde wotere o monsieur Mamadou Yacine Diallo wonɗo halfinaɗo hakkon wonnoon ka parti ɗo wonɓe ɓe suivre les réseaux sociaux ji ɗi mi yeytay ɗo miɗon andi ɗe balle feƴƴiɗon mi addana ɗo message ji maɓɓe koɓe signalata page yamen ni woɓɓe ni ko wonɓe France min ala probléme c'est pas grave c'est les moɗon kono ko mi mari ko mi yewta jama on ande ɓeɓe on ɗo hiide ɗo ɓe wona ɓe menacede ɗo si en jooɗike feƴƴi e maɓɓe ko enen nanguete si en jooɗike Souleymane Sousa ɓe menacimo ɗo ma ɓe Allah dandu ɓe waɗimo toon programme ji gon toon haray hakkude ñala ko tippude fofogol lié e hôpital ji ɓe waɗi hay e fuus e muɗum ɗi mbuuri ɓe ɗeɗɗiri ɗi mbuuri waɗira ɗi campagne ji boke ɗi campagne waɗiɗi ɗi mamu e o campagne waɗiɗo ɗon ɗa e Kindia iɗon gandi déjà programme ji ɗin ko feƴƴi kon déjà jara e yi kaɓɓe mbuuri ko ƴetta e yi kaɓɓe mbuuɗi yaltinade e muɗum donc mineta jamala Guinée o
hewti hande kadi ko immode daroɗen hewti hande kadi ko sustenen leydi men ndi hewti hande kadi ko immoɗen yimɓe seeɗaɓe ni no jooɗi hewre leydi ni heɗitiɓen fof maayi heege immoɗen daroɗen respecten cadre ɓe meɗen ɓen en jooɗi keɗo ha suudu alhaji sellu ndu liɓama en jooɗi keɗo ha ɓe memminiɗo dossier erguine fi dossier mo 5 millions de dollars ma 4 millions de dollars en yiiɗo villa sodaɗo Conakry ɗo momin humpiti fi muɗum mi aroya noon mi ƴewta fi muɗum kanko Mamadi Amara villa mo soodi on Conakry ɗon woɓɓe inni ko 6 milliards ka ko 7 milliards frangine mi yiɗi mbuuɗi mi yi on signature mi yi on capture mi yi addanama yewtereji ɗin kadi audio ji ɓaytun noon mi autorise no kadi jouingol audio ji mi jouine kala audio mo mi addanaɗo si mi autorise ama jouingol mo on tigui wirta to ko ɗum mi yeytino responsable ɓe YFDG ɓe wata ɓe yaw few koko feƴƴino matotoro par ce que mi humpitino to hay cadre ɓe YFDG no falano yawde koko fi waɗugol o mamaya inni ɗum no waɗata ko ɓe impose kon ka leydi maɓɓe c'est-à-dire ɓe faala impose ɗo constitution mo duuɓi jeɗɗi kamɓe ko tawta koye Mamadi Yaw ko Mamadi Porto candidat koye Mamadi Yaw ko wono mori konde yaltirino inni kamɓe dès le premier tour koɓe wakkilo hara Mamadi koɓe feƴƴu wo dès le premier tour koɓe wakkilo hara koɓe Mamadi feƴƴu Mamadi Amara Camara yalti inni alternative o goto o ala sina Mamadi yaltali yona gonga France 24 ko yaltini ɗo ɗuɓatakoro ɗo par ce que ɓe humpitike fifonike men gen ko ngalɗi e maɓɓe par ce que gentike ɗo Thomas Justice ko yewte kon ka live ti Dialla Puissance ko wi kon kanko o nodduno kanko Mohamed Sangare élément ji Bala Samouradi anduɓe ɓen fi fonike men ge Billo Ba Habi Maro an o nodduno mo o fuɗɗimo interview de en tant que journaliste oya raccroché mo appel on o nodditi kadi fayin o tantiti oya raccroché o innita oya dérange mo fo yimmuɗum en yi ɗum ɗum fof en gandi joni noon France waɗi ndu ɓatakuru ɗo yaltini ɗo nde ñande en yi Mamadou Yasin ha konkoɓe ɓatakuru kamɓe kadi koɓe nattani kon France fi honu ɓe waɗiran ɗum par ce que ɓe yii France hande kadi falama sortade e ɓawa o dégât ɗo ñande noon ɓe nanguno fonike men ge ɓe naɓirnoɓe ka foore to ɓe naɓunomo toon c'est à dire kanko e fonike men ge kanko e Billo Bande ɓe naɓunoɓe ɗo drone ji ɗi no jokkunoɗe andi ɓe falano fellude drone ji ɗi ñande noon ɗi drone ji ɓay humpidike France andi hande kadi wahiɓe tawa e muɗum France faala sortude juuɗe mum ne France fala par ce que on yiɗo France ko ɓe invitono kon France ko ɓengu oya on fokkotono ɗo ɗaɓɓugol visa ɗo ɓe refuse mo fiyonu par ce que ɓe portani ɓe toon plainte ɓe humpa yawde ɓe darta fi ɗum noon ɓe dara honno programme o yarata en yii ɓe salade no laaɓani peuple de Guinée no jokki haaji muɗum mbeɗe tori jama on fo immoɗo en daren ko waɗeten ko jama o no wola fi imamuɓe jama o no wola fi ɓen no falji ɓe wola abandonné ɗo piiji Portugal taji iɗen jooɗi ɗo leader d'opinion ɓe meɗen ɓe fo en jooɗoto ɗo ha goto nangue sen daraki en jooɗoto ɗo ha goto nangue sen daraki immoɗen daroɗen dartoɗe soutenen cadre ɓe meɗen ɓen monsieur Souleymane Souzani Ablaye Ba iɗon andi Ablaye Ba e Ousmane Gawal ko honto ɓe wayriti hidude iɗon andi Ablaye Ba wakkilare koɓe eɓɓuno kon dari koɓe dartino kon fewnuno ɓe nanguno Ablaye Ba ɓe naɓunomo ko kaso kanko e Ousmane Gawal ɓe sonjanoɓe toon konko ɓe sonjunoɓe toon fo est ce que Ablaye Ba jaɓono wadde tribune o jaɓali wadde tribune few ɓay o yalti kadi o inni 2020 ko Alhaji Sellu gagni en yii ɗum noon fof muɗum iɗen jooɗi ɗo sifa ɓen en fof na duwaɓe wallitede noon wona duwaɓe respectede tambite towne fi muɗum jama ono jooɗi ɗo no aynti ɗum noon hiɓe jooɗi ɓe sutenda ɗum Mamadi ɗum ɓe anda hiɓe juude e hooren beldiraɓe hiɓe fijudo e hooren beldiraɓe immoɗen respecten cadre ɓe meɗen ɓe wallitoɗen ɓe ande way Alhaji Sellu suudu makko liɓama e hoore tooñe ɓe accusiriɓe ɗe hoore tooñe ɓe empêchama récence go kadi Côte d'Ivoire en fof meɗen yii ɗum noon hiɗen jooɗi hiɗen ayntifi ɗum noon hiɗen fanki e yimmaki darteɗen waɗɗen ko duwa kon ka leydi meɗen jama no habbori to innugol non yo kaarijo ƴettu arme yo kaarijo ƴettu arme hewta ko ƴettante arme par ce que yawgol kalum na ƴettante ɗum visa si jama on fof woni ko 2004 kako 2005 fewnude fof immanino compte fof muɗum on yiiɗo déjà programme on no feƴƴirono fof muɗum immino e avril sim fayalo menda ko 22 avril kako fof immino darti Conakry fof immino dari tawi feƴƴata ɗon donc yo jama on andu ko fewniɗen ɗo hande kadi jari hande kadi ko jamala Guinée fof immo ɓe waɗa hande kadi c'est à dire ɓe holla wakkilare maɓɓe ne communauté international yeetike Mamadi Doumbouya si peuple de Guinée immike hande ɓe wontide peuple de Guinée si tawi noon ɓe heeɓi doole ore dolugol ore peuple de Guinée haray ɓayɗon ɓe ala feere ko peuple de Guinée jaɓi ɗum noon haray ko ma kamɓe kadi ɓe tawta ɗum noon feƴi seediya yeetike en inni si tawi e immike en derke ɓe jingana en iɗen jooɗi ɗen fanki iɗen sutti ko feƴata kon jooɗoɗen noon daren cadre ɓe meɗen min fof
sikken ko ɗi signature ji waɗeteɗi ɗo ƴeñƴintaɓe ɓe ƴeñƴintaɓe ɗum few ko immo peuple de guinon immata défenda droit maɓɓe on daaru leydi men ndi noon yarde daaru yimɓe moko baɓe fof lanni jiiɓade almamiɓe fof lanni jiiɓade police fof armé o hayyi goto ala hande kadi memminade goto ala susude par ce que généraux ji buy walama yi Sadiba Coulibaly ko wara e yi docteur Mohamed Dioubate ɗum en fof meɗe